Darma iyan. Darma susuyan. Bila benar tetian nga. Hindi kejing ikejong ayapi. Kanam kerla. Kan National People's Party NPP Moderation Bloc haka artarik noi tung arjar pun riau kala penlong ya ke jelang pai ba yo kensi kabahap hapo ke Moderation Constituency banpan jingkersha na ki pai ba yo kurtong ke party haka election siteng samoi se Lok Sabha National Parliamentary Constituency u Professor DRL Nonglain haka ni ke jinyalang lai don lang ru menteri sarkar jela uba wailat miki sela u MLA Kamawati uba Charles Marngar u working president KNPP uba Hamlet Sondoling u nong aiktien uba HM Sangpliang rengkat bat kinongkit kam ke party na ke central body bat Moderation Bloc nalor kipai ba na kisnong ba per haba ai jingkren u Professor DRL Nonglai u loong ba ke jingkhot ke party ya u ban yakhun ya kan election kalongkum ke jingkhot na ublei bat lapdiang na ka mensiam jong ke jingsakri u loong ba umsem lapdiang ban yakhun election na ka benta ke jingmento simet ni ban yo jingyarap na ka sarkar rei updiang ya ke jingkhli bantre na ka benta ka bah kamiat jong kipai ba shushu Professor Nonglai u lapen pau ya ardli kimat ki bau loong ba unyai budien la da kipai ba ki ai jingkershan bat jit ya u kum MP kini kilong ban penrong ya ketien kasi haka kernet bapra ni each schedule jongkar riti senchar ka ri India bat ban yakhun ban pentrikam ya ka inline permit ILP ham Meghalaya dak ba kdo ba kidei kimat ki bakong santam ya ki pai ba ka jela nong ba ka roi ka pan ka syong haka dia trilang tenak ta dau nala ko mu ya ka ni ka jingkhat bat nyew ba kam dei tang ka jingkhat jong ki nong yalam san perthai ka dei ro haka din sim jangi kom ka long yeng nala ikren hayeng bat ni ong le se ka ni ka dei ro ka jingkhat ka jong blai ka jingkhat ka banga pedian ka long ngapdian baka sarkar kan le nam ta jonga ka sarkar kan la banai ka kam ka bakhama ban ye ka kam ka banga bat menta wala ki terwa ya ngana ka no ka kam ro na ka benta no ka pos ka biang na ka menta jonga bangan mentoi ya lebih ka kam mentoi ka kam ka bangaran trei menta wala lagi orang yang lek long Vice Chancellor no Jongka State University dan kambiang ke bangabat menta ngamla dan ino ya ke Central University ban join no ya ke service haka State University domta para lok bayin masen para snong para than baro ngapdiang ban kongo ya ke jingirpat bagi sarkar kan le nam tajona hanrei bangangan yo ban le nam tajong pi kibri jama kata kadei karai bakatong jonga ba ka sarkar na ka party kan le nam tajona hanrei ko baang usosothan ni maki wei patkisni ayu ngille namar keri kai kamang dai banne namar kabriun yotrap kabriun yoskom ki parari be kata gare ka thong kamang kwa ya kamanle na kabanta kini ki ai ki bangi sawan ban pensai pa ba shafi ki parari be kabadan kam ya kabangan pai hagane ko por kalong kato kadni ki bakung kita ki kam ki bagi dai banle kawai kadai ban penrong yang aktien khasi haka khannet ke bafra kom un literary activist unong tho bat unoi kai bon ki nong tho ki bam ji ki na kamanta kai ka wakila tho hamreng na thu ya phi habangang na tho amkut tang banga peni ikat ni tang bahikai gitu ikat hakam kelas ngami sabar ban pensai pada ya ka kabala tho bat kata kalong ban penne pensa ya ka riti ka dustur bat ban kentil ya ka di itho da ka riti sensial bat ki sarkar
Sorkar jela bat sorkar pedeng ya ke tien kasih. Aladep ya ke mission ya ke thong hapo ke jela. Haba ke sorkar kalau penlong tien sorkar ya ke tien kasih. Menta ke kam kalong ban lek Delhi ban penrung ya ke tien kasih hapo ke kernet ke bapra. Ban le ya kata peresnong peratau. Nanya tu ya pi dan kaman amen ya ke constitution dan kaman penha penkela ya ke constitution habalek hanti dan kaman pha nang ni na ke state government dau chief minister sa ke ministry of home affairs anda poi hanti dan kam yo MP ban ya salok Amnei tamu MP marway, day ban le lang chief minister, ban ye kendo yo prime minister. Dan kam nomor kata, yo chief minister, yo MP kibayad lang, senrap. Kam la long mo MP unyay nakajong, kam la long mo chief minister unyay nakajong. Pikran ye kaju kajing dawa, jong kajing kajong pi. Ini ya lang na kajong anam dan maperkat ya ke dawa jong pi nanta susu hangti ngidan ka sorkar ka sorkar hangni hame kalaya kaya trailang ila bandek da ka kabinet barokawai kabamut mal wailat sila komwai ni kabinet minister ladang ilek MP chief minister but the cabinet minister can talk the coalition partners. Ya can do your prime minister, uba ke MPP, kaya trelang ni kermen bagat tin kasih kan rong, haka kermit kebapra, haka wei kasih. Balala kani ka tin kasih, kayo aji itu, hapo ka schedule, ka kermit kebapra, ngam itu epi, ka ribat ka jadbeneo, kan keladur. Bat kaspa kapo kajing nang kajing tip kajing ni jong kiri ustad kiri sampang bat ki nong tho ki nong puli kan keladur ban pas IS IFS IPS anyale dakat tin kasih ladalai kai tin kasih hadu connection itu bat hangne nyen sei bakari bat ka jadne kan long kembang usasatan sa sisin pat kin kimau sa sisin pat kin wen ki cloud nang ta ki wei pat ki isu ki bang atwa ya kanile kalong kajing pedian jong sorkar ban pentrekam ya ki line permit lani ILP kini artli kidai ki isu jong upadba Amdai tang jong ke MPP Malay ngong kumta Namar day ke sorkar MPP Lemmat ki coalition partners Kamjuro ki opposition party ki badan ka opposition Ki bala yang menjur Ban pas yakini ki artli ki resolution Kawai ban pendung yang kasih kini dua pra Kebaar ban penterikan ya ke ILP. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya